Sada imamo primjer stočara sa Kosanice koji je nabavio 10 junica uz pomoć države, a onda je, da bi proširio svoj posao, uložio vrijeme i novac da aplicira kroz IPARD projekat. Danas on mjesečno proizvodi tonu sira koju plasira na kućnom pragu. A ima li problema? Pa ima, sa prodajom mesa. Vukoman Petrović je mladi domaćin koji živi i stvara na Kosanici. Njegova porodica živi isključivo od poljoprivrede i svi su uključeni u posao. To je ono što uz podršku resornog ministarstva daje rezultat. Dosta smo radili na tome, uvezao sam 10 junica iz Austrije. Tu se posebno zahvaljujem Ministarstvu poljoprivrede, ministru, pogotovo jer tu je čovjek mi izašao u susret i ubrzato je to i tako kako sam planirao i dobio sam 10 junica. Koliko grla trenutno brojite, osim tih 10 junica koje ste uvezli? Imamo 27 grla krava i ostavio sam 2 junice i bika. Imamo od 100 ovaca, sad trenutno tako i bavimo se organskom proizvodnjom, biljnom, to jest radimo, da kažem, malo zbiljnije, ali dobro. Imate sve potrebne objekte, uradili ste i siraru, odnosno mlijeko ne dajete mljekari, nego ga prerađujete i od njega pravite sir. Da, uradili smo siraru, ali ne možemo sve da stignemo. Tu su trebali još da se ubaci za preradu mašine, koje bi mnogo olakšale, ali u suštini radimo sad trenutno tradicionalno naš pjevajski sir. Na isti način koji se radio i prije, da kažem, 10, 20, 30 godina, da ne nabrajam dalje, na isti način radimo ga u kace. I u suštini, znači, zadovoljni smo i sa plasmanom i sad za sad je ekstra. Znači, sa tržištem nemate nikakvih problema, sve što proizvedete uspijete i da plasirate? Pa jest, imamo ozbiljnu količinu, a i da kažem, razumiješ, imamo i ozbiljnog i kupca. To je Vukman Vuković koji otkupljuje kod nas već 2-3 godine sir i prezadovoljni smo. Dolazi od 15 dnevno do 20 dnevno i tako da nemamo nikakvih problema. Prezadovoljni smo sa saradnjom za plasman sira. Kada ste kazali riječ je o ozbiljnim količinama, o kojim je to količinama riječ na godišnjem nekom nivou, prosječno? Pa sad trenutno, da kažem, razumiješ, jer sad ovo je i paša, inače i godijim kravama, pa mjesečno mogu da kažem do tonu sira prodamo. Znači, to je za mene ozbiljan kapacitet. Interesovalo nas je šta naš sagovornik podrazumijeva pod odrednicom ozbiljna proizvodnja. U prosjeku za godinu dana sigurno da prodamo mjesečno do 800 kila sira. Riječ je znači o tradicionalnoj pljevaljskoj recepturi. Sada je taj sir dobio i oznaku geografskog porijekla, dobili ste sertifikate. Koliko vam je to negdje pomoglo da se bolje pozicionirate na tržištu? Pa da budem realan, u suštini isto nam je radimo kao što smo radili, prodajemo kao što smo prodavali, s obzirom sa tim što je za druge stvari bolje. Po mojoj pretpostavci, što ne može sad sir recimo da se uvezi iz Srbije, da ne kažem nekih susjednih zemalja. Imamo svoje imena, razumiješ, na kacama i plus što imamo svoj certifikat. I tako više da ne može na kontu mene ili naših tu kolega, da kažem, iz poljoprivrede se uvozi sir iz Sjenice, Srbije i tako, što je nama velika dobit. Jer možemo da plasman imamo brži, redovni. Da nije nam skladišten sir kod nas, nego ide 15 dnevno do 20 dnevno sir i tako smo prezadovoljni. To nam je mnogo lakše. Da biste postigli ovaj nivo proizvodnje, koliko je trebalo novca da uložite, a koliko sve to znači vašeg rada i zalaganja čitave porodice? Pa da budemo realni, velike su i ozbiljne investicije mi je bila sada 2019. Sa tim što smo pisali objekat tu od nekih 200 kvadrata. To sada sam potpisao ugovor, treba da konačno počnem sa radom. Tu mi je taj projekat oko 109.000. Za junice sam iz Austrije što sam uvezao 22.000 evra dao, s obzirom što su mi vratili polovinu toga kad sam nabavio grla. Tu, znači, ponovo ponavljam, posebno zahvaljujem ministru koji nam izašao u susret, koji nas razumije, znači, u ovim poslovima kako je nama poljoprivrednicima. Sada ovdje ne možemo sve da hvalimo, moramo malo i da kritikujemo.
od strane IPARD-a, ja malo bi, ako može i kako ministar, i da vidimo od strane IPARD-a da se polakša nama poljoprivrednicima. Recimo ja taj IPARD, evo, da kažem, realno od 17. godine jurim i evo tek sam završio ga nazad 3 godine, 3 dana. Tako da je stvarno, znači, tu mnogo ljudi od toga bježi, jer jedan put ko iđe u ovu priču, teško više se može nakaniti. Da bude najiskreniji, znači to ja, ako može ministar ikako, da nam to malo pomogne, da malo se ubrza, da malo budu prosti papiri, jer stvarno je, znači, evo ja sam relativno, da kažem, mlađi čovjek, a recimo stariji ljudi to ne mogu da postignu, jer znamo svi kakav je poslovi su na selu, ne može čovjek sve da stigne to da namiri, da kažem tako prostom riječi, da sredi sve, da krene za Podgoricu ili Bijelo Polje, da uradi biznis plan i da ne nabrajam dalje koliko šta još treba tu protivpožarnu, sve, znači haos je papira. Stvarno, evo ja imam sve tu papire koje sam prošao i šta sam tu i mnogo se sredstava uloži prije nego što dođeš do rješenja. Recimo ja sam sigurno me koštalo od 6 do 7 hiljada, znači činjenično tvrdim i imam svaki papir koji me koliko koštao, znači i na kraju petljaš i dalje, ne možeš da realizuješ, znači ja sam poslije toga, evo od 17. godine, riješio sam tek taj problem 2020. Znači 3 godine sam gubio vremena, ali u suštini prezadovoljan sam i opet kad se završilo i kad mogu da počnem da radim ovo što sam planirao, koji sam uložio, znači 6-7 hiljada u papire. Riječ je o gradnji štale za životinje. Jeste, znači proširujem farmu od 20 grla. Koja su vam grla rase? Isključivo kod nas simentalac. I koja su grla ovdje za ovo naše podneblje, da budem iskren, baš ekstra. Otporna su na naše podneblje, jer je ovdje nadmorska visina 1300 metara i s obzirom, znači, baš su ekstra. Zadovoljni smo sa tim grlima i tako da za sad ne tražimo bolja. Nezaobilazno pitanje ovih dana jeste pitanje vezano za reflektovanje virusa COVID-19 na proces proizvodnje. Da li je to uticalo na vašu proizvodnju, odnosno konkretno na prodaju? Pa ja da budem iskren, znači nije trenutno, ja nisam mogao da primijetim. I u suštini sve isto, sir je išao kao što je išao. Jedino sa problem imamo sa teladima, odnosno sa plasmanom teladima i jagnjadi. Sad ovo ćemo vidjeti za dalje, do trenutno je, znači, problem taj koji imamo. Ali u suštini, znači, bila su telad 3,5, sad ih prodajemo po 3. Tu je, znači, pad, imamo baš velike cijene žive stoke, pa vidjet ćemo. Tako i kako je zadesilo nas je, nadamo se da će biti bolje kad prođe ovo. Kada je u pitanju sir, kako vam se kreću cijene, odnosno o kojim cijenama je riječ? Sir je ostao, znači, ista cijena koja je bio 3,5, ovdje dođe na otkupac pred kuću, tu na tovari, na očera, tako da nemamo nikakvih problema odveze. Kakva je bila godina za prikupljanje ljetine, jer za toliku farmu treba prikupiti mnogo hrane? Pa treba, godina je, da kažem, varljiva, dosta bila. Znači, 5 dana je fino vrijeme, 5 dana je loše vrijeme, ali u suštini, kad radiš satijem, moraš da se upravljaš prema vremenu, tako kako jeste. Ali u suštini, znači, sad trenutno smo oko 3000 bala, treba nam još 2 do 3000 bala, u suštini smo prepolovili. Ali ako nastavi oko isto vrijeme kako jeste, nadam se za nekih 10 dana ćemo i to završiti i da budemo iskreni privesti kraju. To je u stvari period koji stočarima najteže pada, odnosno kada imaju najviše posla. Pa jeste, iskreno rečeno jeste, mada sad ovu mehanizaciju smo svi nabavili, koje je olakšavajuće mnogo. Nije, recimo, da kažem, ko što je moj otac radio, djed i da ne nabrajam dalje, tu smo olakšani baš dosta. Da kažem 70%, znači što su oni radili za 3-4 mjeseca, mi možemo završiti za nekih 20 do mjesec dana, ako je fino vrijeme. Tako da smo baš olakšani i nema problema. Kada je u pitanju biljna proizvodnja, koliku površinu obrađujete i o kojim žitaricama je riječ? Kad je biljna u pitanju, radimo travnu smješu i sijemo heljdu, ovas, ječam i jedan dio površine raži. Tako da smo zadovoljni. Sad ćemo vidjeti kakav će biti prinos, pošto je malo ovakva godina, ali nadam se da će puštiti nas da to i to sredimo i da ovršemo, da imamo koristi. I kada se generalno sve ovo sabere što smo ja i vi ispričali tokom razgovora, jedna mješovita farma, biljna proizvodnja, vaša ulaganja, rad čitave porodice, koliko je poljoprivredna oblast iz vašeg ugla isplatljiva? Recimo, čovjek koji sad treba da krene u ovu priču koju smo mi već, znači, da kažem, tradicionalno išli, pa ne može čovjek da krene baš tako lako, jer svi su ljudi zapostavili svoje selo, domaćinstvo, da kažem. Sad da krene sa nule, ogromne su investicije.
a recimo već čovjek koji je u toj priči, već koji ima osnovne stvari, usavršava sad, mi se ovim bavimo dugo godina, bavi nam se otac, djed, pradjed, da ne nabrajamo dalje. Mi smo sad ovo samo proširivali, obnavljali i pravili savremenije. Tako, znači, s obzirom da pohvalimo ministarstvo, tu su nam oni olakšali, gdje su nam pomogli 50-60% i do 70% sredstava. Tako da može da se radi na selu, ko će ozbiljno se bavi, ko i svaka firma, razumiješ? Ako si odgovoran, tako i radiš, ako si neodgovoran, ne može čovjek da ide naprijed.